So now, sakbay mapantayo ng minister because kinuna, kailangan tayo ti manifested presence of God ito'y service. Kailangan nga rumwar lagi day evidence. At tayo mapnak ti teaching lang. Kailangan nga rumwar ti evidence, ti salvation, evidence ti healing, deliverance, prosperity, presence of God, joy, peace. Kaya na dumabay. So na mapanak pa'y mamingsan. Ti kasa tayo mang receive dyan. Amin nga promises of God kat ada amin ken ni Jesus. Awan ti kasayong mangala ti promises of God nga bypassin nyo ni Jesus. Ta amin nga blessing ni Lord naggapoy jay heaven binma ba babayan the only way nga ni Jesus. He is the only way iti blessing nga binma ba. Sumat lang the only way ngay kastatayo nga ngumato. Nga may relasyon iti Diyos. Amen? So now, every promises or all promises of God is in Christ. Ano mabalin nga bypassin niya. Kasla jay John 10:10. No dalan tayo diyan. Derugi tayo jay verse 1. Maadal tayo. Nga haan matkat nga ni Satanas nga diritso titapik kijay. Titapik kijay. Dagijay saan nga nagna? Kini Jesus nga door or gate. Dagijay nang iput-put up ti religion dagijay. Nga handa nagnakin ni Jesus. So ako na ni Jesus, amin ngayon mo una, nga nag-put up ijay, nga handa nagnakin ni Jesus, tulisan dagijay. Amen. Ngam numapan ka verse 10, kanayon nga i-translate, di ba i-present, the thief cometh, but for to steal, to kill, to destroy. Kanayon da nga ibagangan ni Satan nga dagos diyay. Pero no basahan nyo, di katungtungtong na, di ay religious people. Nga amin nga hanga nagnakanyak, hanga nagnati usto nga ruangan, mannanakaw dagiyay. They are hireling. Tas siyak titunay nga gate or door mapagserkan. Amen. Hallelujah. So mawatan nyo kumadi. Nga awan din na duma pangalaam. Ti promise. No ang ka sumurag ka ni Jesus. Kaya ni Jesus, amen. Okay. So mapantayo dahil. So promise the deliverance. Promise the healing, salvation, prosperity. Bagidjay, kaya Kristo, amin. Kaya Jesus. Sige, mapantay manan. 2 Corinthians chapter 1, verse 19. Beginning verse 19. Okay. Let's read. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, by me in spirits and family, was not yes and no, but by him it has always been yes. So not the answer. So not the yes of God. Ti amin nga promises na, nga yes or no ni Jesus. Yes. Sige, tuloy. 20. Oh, kado the promise of God, they are yes in Christ. So ngay day ka nga mang receive by faith. Ay surok-surok by faith, amin nga maala tayo, ti amin nga promises of God. Pero, the promises of God, kini Kristo amin. Nga naited. Ulit na katapno na ornos, by faith tayo nga maala. Pero, ayan na ngay, kini Jesus Christ. So nga kini Jesus Christ ka, nga mang believe,
Iti kayat mo nga tagikwaan nga promises. Han nga kumukonforme iti pangalalaan nyo. No han nga nagnagin ni Jesus, balin ka nga kulto. Are you getting something? Ulitek. No haan mo ngay batay ka ni Jesus, kat maalam ti promises, kulto. Kult. Ti usto ni Jesus. Awan iti pangalaam. No nga ni Jesus Christ. So we need to be careful. Kada gitoy, and then kailangan tayo nga i-base amin kini Jesus. Okay. So, verse 20. Sino yan? Ni Jesus. So, oray kasano kado the promises of God kini Jesus. Amen. So nga amen. The prosperity kini Jesus. Amen the healing. Amen the strength. Amen the righteousness. Amen the holiness. Iso nga i-receive you amin na dahil kini Jesus, tapno may deliver kayo. Kahit yung may deliver ti mama. Ano kaya't yun? Biliban nyo ni Jesus, the righteousness you. No, na-receive yun na, anuhan pa, receive nyo pa ni Jesus as your Lord and Savior because salvation, they promise ni Father God nga salvation, kini Jesus Christ lang. Forgiveness, panakabakawan ti basol, kini Jesus Christ lang. No, receive ni Jesus, His blood, di ka lang nga linisan, maugasan. So, na-receive mo na yan, na-receive mo yung salvation, manipod ni jay sin, so awanan ti kaya, dagiday nga basol, nga agistaken ka. Mabalin mo ti may deliver. Oh, yes. Kasi, makita yun, so nag-move the power, presence of God, nga dagin ni Jesus, nga binilip tayo, ijay tayo makita nga ag-react nga ro dagay. Ag-react is ang kayo masaksaktan ata kaya't kung nga may deliver kayo. Kaya't kung nga may prepare kayo no umay ni Jesus. Amen. Ijay nga ag-react jay pride. No ag-work that jay power to humility, ag-react jay pride. So kati Rick Nana, jay pride, jay unag ti tao, lumaban. So na minsan ako rumintado dahi. But idayan nga time nga ma-set free. No, i-allow na. So ano ag-work? The anointing the righteousness, the presence of righteousness, ag-react. The spirito ti adultery. Are you getting something? Madina diyay. Tahana kaya't ka pumanaw iti balay na. So, ngam na isurinder mo, receive ni Jesus as your righteousness, idayan nga end. Wow. Kaya't diba ito set free? So, ano dangdangan nyo na ito ang ko'y bagbaga na ito to embarrass you. I do not know who you are. Ha? Na kayo umay dito, pa'y inamamok ti biyag yun, no? Pero ti Diyos, amo namin. So bow down before Him and receive Jesus. He is the promise of salvation. He is the promise of healing. He is the promise of deliverance and prosperity. Oh, dinadumay. So, kasano ngay nga rod? Ngay balance mo, pastor. Kung kunadagi, dadumay jay ko. Di ba, ti kinabaknang. So, iti tumangsitan ti tao. Haan, wrong kay jay. The love of money. Ti madi. Pero kwarta, kukwa ni Lord.
all silver and gold. Kunani, Apo Diyos, our mind. E di saan nga madita, kukuha ni Apo Diyos. E di itin na takukuha na, itin na ni Jesus. Amin nga sa likwa ni Father God, adakin ni Jesus. So nga han nga dakas ti gold. Han nga dakas ti silver. Han nga dakas ti money. Ti dakas ti love of money. So nga no humay, iti anointing. Iti tunay nga prosperity. Tamaan na da di love of money. Tama ipasdek. Da di ni Jesus, ti kinabaknang mo. So nga habang nga rumangrangay ka, you are satisfied. Dahil ko na nga, be content with what you have. Kasano ka makontinto? Dito yung lubong. Makontinto ka lang no makitam ni Jesus. Kaya iso ti kinabaknang mo. Amen. Kung na diyan makontinto kayo kumano, dati ka ninyo, dati baduyo. Yes. Kamti ayan na iday, hanga makontinto ti Diyos. Oh. Kasam daya nga preaching, makaulaw. Makontinto kayo kumano, dati taraon ken baduyo. Biblikal diyan. Ngamaan mo't nga makontinto ti Diyos. Kaya't na i-supply all your needs. So, how to balance that? Kontinto ka kini Jesus. No, anya tadaking katatang time, enjoy it. Amen. Ag-apapal, hanggang agimo-imon, hanggang ag-ago-agum. So dati, kororungan nyo, no, kanay kayo, katanyo dyan, naagum kami. Naurnong kami kunay. Madida dyan nga kang kanay. No, ijay nga area. At kararag, salamat Apo Diyos, sina, ta naago-agum kami. Ay, sikapay, ali. So nga ikatan nyo din na ago-agom. You are blessed in Christ. Salamat sila nakaurnungan mi. Naurnong danan na bindi-bindisyonan kasi. Oh my God. Hallelujah. So, sa ulang agpaisuri, pero makadistract. Sapay kararag, salamat Apo Diyos, inagom mo na kami. Pipiano kasday. Ngano salamat, naay kamis na naago-agom. Ay Apo. We are blessed. Dajay, dehan kang ag-agom, han kang ag-apal, dahil di kontento. Ngam kailangan rumangay ka tadado ti aramidam. Kailangan i-accelerate mo, dalaing mo. Di pamatim nga inted ni Lord for you to prosper in every way. Why? Ado ti kailangan tayo nga aramidan. Ado ti kailangan tayo nga bakapan. So, adad-ado maramid mo, no adad-ado ti manifestation, iti sanikwam. Hallelujah. That's how to be content. Amen? So, ano tatakat, iskaw ti kayam, makontento ka. Enjoy yam. But don't give up. Sige lata, ramidam dyan, mabalin mo nga ramidan. Amen. So, ngay surrender you, the poverty mentality. Tamay deliver kayo dyan. So nag-work the prosperity, the presence of God, the prosperity, ag-react that they
spirit of poverty. Tamadida ka nga panawan. So nga kailangan resist it. You are blessed. Isursurok lang na gaya, tapno may deliver. May deliver tayo. Amen. So nga nga mura gaya. So ano, minsan na dati mailihan si Toy. Into no matamaan niya spirit react. Yes. No, minsan. Testimony nila minsan. Ada inyig na medyo madidipanunod na. Gusto nga ni Sir Robin tagigso about Bible School about deliverance. So nga ko na gusto no igdad tayo. Nga time tada ni Sir Robin, deliverance, topic na. Hindi, inyig na. Ni, makikinaratian kini Sir Robin. Kano agaksyon, kano mat na day. Ada dimdimonyo na. So baka daw kakaksyon mo pa lang sa Robin. So, kayat na ka pala nga trigger na. At daw karkarati na ito tistingak man. Kung na i-give up mo na yan kinarati ti Holy Ghost. Amen, kitaan nyo na na TV Diyosa na Pastor Chris na dati ka sa kaslay, kasiko na lang. Taawan kadakwanan na jay. Awan pa kadakwanan de karating lubong. So nga baka daw palang indululin ni Sir. So Robin ka bakik na gamin na. Alam may bagbagak lang de. So nga ano ma-overcome tayo na jay. Holy Spirit timang karati jay. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So nga nag-work the presence of God. Babaan de palang kitam. Karag the promises of God kini Jesus. Padasan dati agreak. Pero inabak ni Jesus. Awan di makalaban kini Jesus nga spirit dito'y earth. Inabak namin suda. Amen. So nga kailangan i-claim mo na promises of God. Ijay life mo. Madida man nga pumanaw dalata. Tawang karmanganda. Tajay promise of God ti binilib mo. Angay suda. Hallelujah. Ado tararamidan. Iti enemy but God is greater. Next, mabantayo jay panakabaptize tayo. Kas kumay di Galatia chapter 3, verse 26 to 29. Oh, hallelujah. Sa kaidikat, nagdadamo akmat. Lumati ka kasjay. Nga kinaskas out me. Dati karatista, at dati manbunong. Mamadlaw mo Naduma-dumat is spirit lang. At dati crocodile. At dati kaslatukak. Makita mo yung aksyon na. Lagto-lagto kaslatukak. Pati di sa una. Ayan, kinasat ko yung ibungan. Kalatukak. Lagto-lagtukot na, laing aglagto. So, di nakas-out ko, itaray na. Yung tinmaray mo't pati di tao. Nawa kumakit. Agsubli ka! Kung nagayam ko. Nukas jay. Idi akat, kaputatin maray na ako mayatin. An nga disturbo jay service. Jay lang mo tinapapanunot kun. Amdeda jay pastor nga suna ti lumaban. So tinlihans mi. At ti amok lang nga lumaban no dag-preach. Demonyo. Taparita na da kami nga crusade. Pastor, lihans miya, ganag ka na imumutugan,
Ginagimutumutugan mo tanan, mayat-mat. Sige ta makijunak madamdama ko na naman tanan. So nga dadimdimonyo na nga talaga. So nga ado ti kwanti deliverance kami. So kita nyo jay life you in Christ. Tagi jay promises of God, tayo sot i-claim you. Bayan nyo no agritaliet isuna. The Spirit nga na jay, allow Him to go. Amen. Hallelujah. Kita nyo na i-deliver dito yung Bible. At natin na-deliver ti fortune teller. Di ba? Acts 16:16. Fortune teller. Ibagbagana ti gasat. Kat ti may isa pang ibagbagana ti gasat, di palad. Kinasouth ni Paul. So baka daka kayo ti mamalad. Ang lang nga nagpapapalad, baka mamalad kititin may dito. It's time for you to be delivered. That's not from the Lord. Kayan tigasat ni Jesus. Iso tinang sangbo. Ti amin nga blessing tayo. Inabak namin nga baboy, kas baka, kas kada pudis, kas kada. Amen. Yes. So nadabalan din nagdudulin ng Spirit, surrender it now. Nag-work the power of the Holy Spirit. Hanyo nga, resist and don't resist. The Holy Ghost, resist you, the devil. Tapos may deliver kayo. Ano tagsalsalusot, Pastor, di ba? Inawat tayo ni Jesus. Dapat na sit free tayo kuman. Yes. Apay ngayon nga ron nga, dapay lang. Hanyo nga ron ngayon surrender. So minsan, apay hanyo pa lang nga, kaya nga i-overcome. Kailangan i-surrender kami. Amo nyo di ay. No, dapat lang ginginamon, no, surrender it. Digin ginamol. Anting-anting. Kung conformity, anting-anting nyo tayo. Surrender ito. Yung maramdaman, tapayatan tayo. Hallelujah. Oh, yes, amen. Ano nga ilaba-laban? Naging ginamol ko. Okay. Galatia 3, beginning verse 26. Let's read. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. So kita nyo, in Christ tayo lang agbaling anak ti Diyos. Amen. John 1:12. He is the only way. Agbalin tayong anak ti Diyos in Christ alone. So nga dahin mangibaga nga anak ti Diyos isuna, nga nagnagin ni Jesus kulto. Tani Jesus Christ, ti pagbalinan tayo nga anak ti Diyos. Tay isuna lang tinatay kinagungar. Ngay jay tayo lang nga maborn again. Are you getting something? So surrender lagi dyan. Okay, next. 27. For all of you who are baptized in Christ, have clothed yourselves in Christ. Kita nyo? For all of you who were baptized into Christ, iso nga namang bautisano tayo, in Jesus' name. Isok mi na kayo kini Jesus. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. In kawasyon ni Jesus. In the King James, for as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ.
na ikarga dagiti nabautisaran kini Jesus, na ikargada kini Jesus, na isukda iti uneg ni Jesus. So, no makita yun di ay, i-claim yung aming nga promises of God nga da kini Jesus. Tayo di inawat yun na Jesus, inbado yun ni Jesus. Na isuk kayo kini Jesus. So nga amin nga da kini Jesus, na iparti kayo. Amin nga promise of the Father, kukuhayo. Kaya da kini Jesus. Amen? Woo! Verse 28. There is neither Jew nor Greek. Okay. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For we are all one in Christ Jesus. Okay, tayo. Babae kin lalaki nito ya. Nga madalata babae kin lalaki Ngam, tikayat na asawa na ito. Sige, explain tayo. Saan tayo dinilti? There is no longer Jew or Gentile, slave or free, male and female, for you are all one in Christ Jesus. So, magkita yun? Iti relationship tayo iti Diyos. Hanan nga nasken no babae ka no lalaki ka. Amen. Hudyo ka wenno hintil ka. Amen. Slave ka wenno free. Taamin tayo, kunanay jay, amen. Makita yo male or and female. For you are all one in Christ Jesus. Kaya nasawan anak na tayo amin ti Diyos. Awan ti bagdudumaan tayo no may panggap, ijay promises. Anya promises, kasparan salvation, deliverance, healing, prosperity. Kini Kristo amin. Siyempre, of course, adala talalaki Alangan mo't nga uwanam ti lalaki. Amen. Ngam no may panggap, dito'y inkawis tayo, may maysa, ti inkawis tayo, nga inbado tayo, nga inawat tayo. Ni Jesus Christ lang. Ket daytoy ti rason, no apay nga datayo ti tagapagtawid, ti promises of God. Ngayon promise na kini Abraham through Jesus Christ. Verse 29. And now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. You are his heirs, and God's promise to Abraham belongs to you. Oh. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. If you belong to Christ. Nakarelasyon kan ba ni Jesus? So, inkawusmon ba ni Jesus? Na-receive mo ni Jesus? Iti na-receive mo, amin nga kaado ti promises of God. Ijay mo nga ibasi, no apay nga nabindisyonan ka. Ijay mo nga ibasi, no apay, nga kukwam, jay kukwa ni amam. Kini Jesus mo amin nga na-receive. Ta amin nga kinabaknang na, inpaima na kini Jesus, ket natawid tayo amin, dadyay dinamati tayo kini Jesus Christ. Nakitaan nyo di Philippians 4, verse 19, and Ephesians 1, verse 3, compare tayo rito, duwa nga verses.
promises ti sursurok. Kini Kristo yun lang nga maala. So I am healed in Christ. I am blessed in Christ. I am free in Christ. Kasi amin, panay in Christ. In Christ. In Christ. In Christ. Gasum day. Nadya nga Jesus. Ay natin ang create the heaven and earth. Idinmay dito yung earth. Ano ti saan nga nang believe. Oh, so nagitiman natin ay crucify. So natin ang create. So natin ay crucify. Kada tayo. Nga-create na. Jay imanan na ilansa. Jay imanan man ng timanghil. Kada tayo. Jay blessing na timang bless. Kaso na nga dubli-dubling inaramid niya po Diyos. So nga ni Jesus, appreciate Jesus. Tanuhaan nga na i-crucify. We are nothing. Nuhaan nga inted ni Father God ni Jesus. We are nothing. Nuhaan nga na ilansay day cross. Han mo mabayadan di basol mo. Gam, salamat na na-crucify. Iso nga nabayadan na namin. Believe and receive. You are washed and sanctified by His blood. Nuhaan nga na-crucify. Ang nga nabayadan di poverty. But praise God nga na-crucify. So nga appreciate Jesus. Salamat nga na-crucify ka. Kas kumakalagid dahil, lalakay, nga permit ipanang apresyar na, ijay Sara, tinuang, ngayon kabil na ijay ruwangan, timalbalay na. Nga naming san, nagsilada, tisisiyam, pito, kintal-talo. Aladap, abuto na gaya. Amen. So nga da jay Sara, ijay, ayan tirwangan da, ma-appreciate daw na di ay, pati day iwik, kanday day. But praise God, namamu tayo ni Jesus, I appreciate Jesus. I appreciate Jesus. Jesus is greater than that Carabao. Jesus is greater than that sawing tibaboy. Hallelujah! So I appreciate Jesus in my life. I have the promises of God. You have the promises of God because of Jesus. And all promises of God, the power of God, kat ma-receive tayo in Christ. So nga the Holy Ghost, no, if you believe, ay dinagungar ni Jesus na receive na the Holy Ghost, all power in the heaven, na ited kanya na for us. So nga nagyamang desire, the power, receive the Holy Spirit in Christ. Kaya't mo dimapno the power, kaya Jesus mo receive because aming a power of the Father, at the kini Jesus, for all believers. Tapno resiban te aming nga believers. Tayo workout ni Jesus siya, dati-dati, adaki ni Jesus siya yan, hindi punganay. Nga maapay nga nawan kanya na, sana ma-receive after His resurrection. Tapno umay kada tayo nga believer. Woo! Iso ano maawatan nyo lang dayay, mapno kayo mapno di power. Amen. Sige, basa. Philippians, sige. And my God will make all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Kita nyo kaniti ka sa namang meet ka sa bulan nyo. According to His riches in Christ. Taming nga kinabaknang ni Father God, naited kini Jesus.
Kat amin nga naitad ka ni Jesus, tinawid ti believer. Romans 8, verse 16 and 17. Na tayo ti tagapagtawid. So nga amin nga kailangan ba tilugan? Kailangan ba iti money? Yes. Ayan na pangalam. Kini Jesus. Aming nga silver and gold. Kukuha ni Ama tayo. So kukuha ni Jesus sa ta. Kat aming nga kukuha ni Jesus, tinawid mo. Ijay mo kami nga alaan nga you are rich, you are blessed. Hanga dyan bulsam. Hanga dyan laing mo pailaang. Ipaknim pa lang dyan laing mo. Tabilibam pa lang dyan workout ni Jesus. Hallelujah! Okay. Ephesians 1:3. So amin kayo nga dato, kailangan nyo ti deliverance. Kailangan nyo nga may workout na ito, biyag nyo. Kailangan nyo ma-set free di poverty. Tagidjay, tinawtawid nyo, karagiti lulong, lulayo, naganak ka na kayo, amoyo, ag-transfer na gidjay nga spirit, nung nyo kalabanan kini Jesus. Even sickness and diseases. So nga dadajay, so nga uray hospital, amo da. Nung anda magagasan, nakada puliyo ko na. Kakitiag kita ti tagiday kakankanai nga do doktor. Kakitiag kita tinuang baka iso ti kayat na. Ha? Namdata mo yo ni Jesus ti may be preach. Nga nang sangbo amin ta. Woo! Sige, basa. In Christ. Even a spiritual blessing. So nga jay power the Holy Ghost in Christ. So nga blessing jay heaven, blessing dito yung earth in Christ. Kukwam diyay. Awan pagtangsit mo because in workout na jay cross as a free gift to you. So alam da jay, by believing, nga free, nga gift. Ang kagpanakal, ulita kasmarigan, di panakpakawan ti basol tayo. Jay blood ni Jesus nga nag-ayos, di Kalbaryo, awan intutulong tayo. Inaramid na di because of His mercy and grace. And thank God for that. So I receive by believing, by faith. I believe I am now forgiven because of what He has done for me. And I thank God also, I am blessed. Kukwak ti gold. Takukwa ni Jesus. Kaming nga kukwa ni Jesus. Nakipagtagikwak. So gold is mine. Kukwa mi kini Jesus. Ket no kadwak da kayo kukwa tayo. Ngahaan ko nga intrabahuan ni Jesus. Tapno bilibak. Wala ang pastor, di hanggang trabaho. So, gijay ti kuwanti at spirit ideology. Matuturog tayo nga ron. Amo yun, ma-receive mo rin nga you are blessed, jay blessing nga spirit, pag-workan na ka. Amen. Pagkararagan na ka. Para sum kadi nga i-meditate. Nga aming nga sanikwan ni Jesus katanikwam. Kanayo ka mga meditate. Para ka,
Aradadada. Aradadada. Ti kokwa ni Jesus. Kokwak. Oho. Kanayon mo man nga ibaga nga kasiyay. Kanayon mo nga i-meditate lagi jay promises of God. Gumagat ka nga kararag. Numaawatam diyay. Tandaan nyo aming nga confession. Aming nga pamati kini Kristo amin. In Christ amin. And then the evil spirit, the spirit of poverty, ijay ngagtalaw. Amen. Para sa inyo kadi nga meditate. Even the humility. Agtalaw jay pride. Sumalang na jay saksakit. Tuloy lata. Siya karon no, minsan kasla padasan naklata. Kala kumarkaro kitino ag meditate ak nga di mabalin. Ayan lang ipapanam. Awan magpapanam. Ni Jesus Christ lang mo ipapanan. Ayan lang ay ipapanam. So He is enough. Tuloy kalatakan niya na. Till the end. Amen. So kaya ito may deliver. Aming nga promise ti Diyos. Kukwayo in Christ. Mabalin nyo ito may deliver. Uray no natawid yun na kita. Mabalin nyo ito may deliver. Tasabalin di pagtawtawidan nyo na ta. Kili Kristo. Titawid yun tata nga biliban nyo. Diyan natawid yun kini Jesus. Itawid yun kini amayo sa nikwa. Of course. Kukwayo din lata. Pero kini Jesus yun. Ngay appreciate tata. Tanuhan kayo nga believer, baka yung patawid na sa bali. Aro di kasya, kung nada pastor, anya nga tayo kastak, itultuloy ko kanuti mamati, anda nga ito di tawid ko, mamatpati ka ta. Tuloy mo kiti di mamati, agsingpot ka kiti. Ada di ti advice ko. Ang kamali ti advice ti Word of God. The Word of God, the counseling of God. Tiag-obey. Kaya Jesus, iso, timangan, itimayat. Dito yung daga, bungan ti daga. O dagi ti scripture ko iti. Hindi ngay. Ay nakita na sinming pat. Anan nga agbartak, anan nga agsukal. Inted da jay dakkel nga tawid na. Iti ni Kristo na nga ramit. Pwede nakita na nga nagbago. Isunat ng ipatawidan nan. Kasyay. Ang kayo matintinag ka na nga spirit nga agsasao. Ada pa yan. Ibot-bot nga na kayo nga dasawa na. Sige, paros mo. Nga pan makigimgimong ijay ta. Ureg sina ta. Santo guwapo ay pangal-alampi man. Ngamno ko ng lata, nagugwapo ni Jesus. Kayat ka, pero ni Jesus the number one. Kaya't kung maki-join kini Jesus, I love Him. And then, upapintasan na ka ni Jesus, hindi ugali na, ay sos, agsubli mo lang na ay. Pangangalaan na ngay. Awon. So nga na kita, kailangan nyo, ma-deliver kayo ka na kita nga fear. Anda kayo kapatawidan nga, tiususanan kita nyo, ti relihiyon. Ikatan mi na kayo dyan nagan nyo dito. Numabang kayo dyan. Ikatan mi na kayo dyan, sinagugami. Isumat ni kaskastan, naging dyan. Parisiyo ini. Di ba yan? Ni Jesus, si Paparam.
Arabahanda. Abay, mabutbutan kayo kami dyan. You need to be delivered. Ang amang butbutang ni Jesus, mang-encourage, mang-empower, mga mga asi. They works the presence of God. Hallelujah. So, ang mapintas kayo kitikin ni Jesus, ang kayo mabutbutang ni dyan. Dapat di may bagas siguro. Abay, guwapo ni pastor yun yan. Ay, buna. Dapat ipakita na. At ore ada asawak, at isukano ito ibagana. Di pastor yun, tapan nyo kita-kitan. Tarakin ni pastor nga rodano kasta. Kamamak na. Ang mga dayay. Ni Jesus. Ni Jesus ni may be preached. Ni Jesus ni na-receive ko. Oh, yes, amen. Hallelujah. So, ang kayo matinag. Spirit na ganda. Isong ano, itultuloy yo. Ito nang itultuloy. Still. Ngamin mayat na kitli. Ken markaro kitli. Nga nabindisyonan iti kasta ng agbibiyag. Amen? So, ang kayo nga matintinag, kayo nga ma-disturb iti demonic fear. That is the spirit of the devil. The spirit of God, an nga mangbutbutang. An nga itad ka na tayo, the spirit of fear, itad na ka na tayo, power and of love. Amen. Ti mabutang in the Spirit of God ni Satanas. Ngamda tayo nga mang receive, ka-enjoy. Woo! Okay, so that's it pa lang. So we need to experience the presence of God. I-receive you amin. Amin nga kaya't yung i-receive nga promises of God available kay ni Jesus. Okay na. See, healing, deliverance, prosperity, nagijay business you, day family you, nagijay kapagbutbut nga niyo, isurrender you aminin, and then cast them out. Cast out on you day. Tumakder tayo. Hallelujah. Hallelujah, Father. I believe. I believe in Jesus. Amin nga promises mo in Christ are yes. Salvation, healing, deliverance, prosperity, power to Holy Ghost. Kung kami na ito in Christ, even a spiritual blessing, forgiveness, anointing, para kada kami amin na ito'y in Christ. In the name of Jesus. Touch this congregation. Kana dyan likod. Jesus, you are here. You are here. So amin nga magkonkontrol. Inibiyag na. Ma-break. Amin nga magkonkontrol. Nasaan nga nagkapoy ti Diyos. Amin nga Spirit. Nasaan nga nagkapoy ti Diyos. We break your power. We come against you. In the name of Jesus. Yes, hallelujah. Hallelujah. Spirit of poverty, Yes. come out. Yes. Live their business. Yes. Live their mind. Yes. Live their soul. Yes. We are blessed. Yes. So we come against you. Demon spirit of poverty,
Go! Lead the people of God. Lead their mindset. We are blessed. We are rich. In the mighty name of Jesus. Aming sakit, rayuma, arthritis, go! Lead the people of God. In Jesus' name. Aming sakit ni puso, sakit ni bara, sakit ni labayan, sakit ni mata, sakit iti darah. We come against you. Come out. Come out. Leave. We are healed. We are healthy. In Christ. In Christ. We are healed. In Christ. We are healed. Yes. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen. Nga ni spirits nga mangbutbutang nga nagtigalap ti Diyos. Come out! Leave the people of God. We have the power of God. The power of the living God. In Christ Jesus. Christ Jesus. Hallelujah, Father. I pray for anointing. I pray for fire. Power of the Holy Ghost in Christ. Baptize your people. Oh, pour out this anointing. Healing anointing. Healing anointing. Healing anointing. Freedom. Spirit of freedom. Oh, yes. Yes, touch our families. Touch our families. Touch our businesses. Touch our spiritual life. Our spiritual life. Oh, yes, amen. Yes, amen. Arabahaya rabahandere. Arabahaya rara. Orehan ko binanggit. No ako man binanggit. Kasautan niyo. Come on. Come on. Jesus' name. Jesus Christ's name. Oh, Jesus is here. The Spirit of Jesus is here. Oh, yes, amen. Yes, amen. Yes. Receive it. Receive. Receive your miracle, your freedom, God's power. Yes, amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, amen. Father, I pray. I pray in the mighty name of Jesus and by the blood of Jesus, in the manifestation, in the grace, manifestation of thy mercy and of your loving kindness, iterating a ministry. I pray the confirmation dagitoy kasom dagitoy may kami receive in Christ. Tawan the promises may promise mo nga no kay Jesus. So salamat, Father.
Salamat. Step by step. Ay ngatom iti level. Iti experience me. Iti manifested presence of the Holy Ghost. Kina ito yung ministry. Thank you, Father. Pwede commit ko amin na gito'y nga na set free. In Jesus' name, Amen.